Ogunubesha kunanga. Iyo izina ryawe bakweto. Ebi byahamibwa omugambirizi wa polisi Habwariz SP Samson Kasasira. Omuganga twine categories. Nk'uko nabagambire twine abantu 13 muri abo twina hamareba abari abo shango ya robare yobutemu ya bibi askan so tenna noshi Generali SP Kasasira abakwatu 13 batwire ni bakora imishango ejombi cweka bihanga bitari bimwe na bimwe ebiri mu bushenye Masaka Kigezi obwe bakutura mbarara namunana abamuri babiri bakora ibikorobero mu regions n'izindi abakuru yitu Muvizi ronka babiri ba operating mu Greater Bushenye Kigezi Greater Masaka n'ibyange bindi bakwiba bakwita so nabo tubinaha kandi tugizaho kureba ngo twabasa kutunga urujuruzo kumara Obati polisi ya Rizeriyo nekora mnongo kugarra uteko mu Rurembo wanyimenta kimazire kwerisa Karungo mu Rurembo rwambara Samson Kasasira yashababe mbezi hamwe n'abatura kuba bazuramisho bakirinda polisi y'icyango iki kureba ngo twa leta kutekwa ku kikuru munonga twenda kushaba abantu kureba ngo ubwerinzi bwabo kutangira babutahamanya kandi namunonga umbwiro mu babana bari mu kumwe kandi n'ikindi no kushaba biboneze abakutangira hanze ba LCs kureba ngo ubushobozi bwabo babukozesa Kasasira yashobora ko bina bw'abashuma bukwasira hansi na higuru konka yamiza abatura ko polisi eri kuza kumaraho bashuma group ziri nyinshi nenga cyetubagamba nti bano betukute beba mu kwabo abadde mu nsonga zo kumenya no kuyingirira abantu no kubatuusako obulabe mu bitundu by'embalala ate si by'embalala byokka n'ebitundu ebirala namwe bagambe nti abantu abamu kwabo betulina bo ate bo bakolera ne mu bitundu ebirala obumenyi bw'amateeka ne balyoka bakoma wano mu mbalala Intakimazire zibezerisize Karungu owe bakutahirira abantu muri Kakoba Kiyanja cya Potani Kamukuze Kisenyi hamwe n'imyanya ndijo ababibire batahirira abantu n'emihoro nyiciro abwa Tayari West and Susan Alinomukisa omonimbara